Šta je ovo bilo? Snimci su nastali pred kraj 15-minutne tišine na protestu u Beogradu. Građani od subote dele svoje iskustva. U tom trenutku smo samo čuli kao da 20 automobila ide na nas. Većina svedoka prijavila je slične simptome. Strah, paniku, šok, dezorijentaciju i slično. Ali zašto je do ovoga uopšte došlo? U javnosti je počelo da se spekuliše o upotrebi nekog posebnog sredstva. Činjenica je da se nešto desilo. Upotrebljeno je sredstvo neselektivno. Jer sad mi možemo da se pravimo da se nije desilo ništa. Desilo se. Da, neki podlaci su koristili protiv svog naroda, bez bilo kakvog povoda, sredstvo. Ček, šta? Među prvim objašnjenjima pojavio se zvuči top. Zvuči top koristi policija ili vojska, a emituje snažan zvuk od čega ljudi beže. U Srbiji zvuči top ne bi smeo da se koristi. Krajem 2022. godine MUP je pokušao da u nacrt zakona o unutrašnjim poslovima doda nove represivne mere za suzbijanje demonstracija, uključujući uređaje za emitovanje zvučnih talasa. Mi jesmo predvideli kao posebno sredstvo prinude upotreba zvučnih talasa. Videli smo da neke zemlje to imaju, mi ga jesmo predvideli, nismo ni mi 100% sigurni u ono što smo napisali. Zakon na kraju nije prošao, a iako su mediji spekulisali o nabavci zvučnog topa, nisu dobijali zvanične potvrde o tome. Vojska Srbije, MUP i BIA su demantovali da je na protestu upotrebljen zvučni top, a više javno tužilaštvo naložilo je istragu zbog širenja, kako kažu, neistinitih informacija. Već u ponedeljak veče pojavilo se još jedno objašnjenje. Vortex Ring Gun ili Vortex Cannon. Ovo sredstvo izbacuje gas velikom brzinom i stvara buku, a ovaj snimak upućuje da se upravo takva buka čula u Beogradu. Ministar policije odbacio je sve ove teorije, ali je otkrio i da u zemlji postoje neka slična manja sredstva. A i sredstva koje su znatno manje snage, koje su tablo, koje su nabavljene 2021. godine, se ne nalaze u upotrebi u policiji. Još uvek nije do kraja jasno šta je uzrok bežanja ljudi u Beogradu, a u medijima se kao još jedno od objašnjenja pojavila i masovna panika. Pišite nam da li ste i gde ste bili u ovom trenutku i kako ste vi doživjeli ovu situaciju.